selamat malam minggu dan selamat ngapel Adi Zenda Udan. Tersurat ibas pada hatiku cedak karongku, lanai bebanci rasada landungi merampus dia bagemku baba-baba. Rasa asa kate mesui nande karo ngoba perdala lanai buta tagangi ngapuli bana sirang rasa tingena pan bandu sinepaholi inganku nuri-nuri janji kami simpagi yakin hukum nasila nepati rudang si bastan kue anggonda bukel kepe terdaram ngelala pusu ngikut kenangin si rembus rudang dayu lamin melu ngarap aku jumpa dia teraja ngerana kaikin kurang kumana senari mukurne terban saku bagai pan bandu sina padori inganku nuri-nuri janji kami simbogi yakin hukum nasilan nepoti lalar menda perdalan kinahun kulata rekangkel kusukwe nambah hatiku dule lanai buku kuri uga kuku diwari piah dagingku kereta perban langasup sirang sangaku ibas dia karo manggoa tindu malam sangaku ibas dia karo manggoa tindu malam. Oke, mau coba hormatan Tina apa yang kamu sedang ngapel Adi Zenda Udan lamaran ngapel rudang si bastan kue anggonda bukel kepe terdaram ngelala pusu ikut kenangin si rumbus rudang dayu lamin melu ngarap kelaku jumpa dia terdengerana kaikin kurang kumana sanari ukurune reban saku bagai man bandu sina padoni inganku nuri-nuri janji kami simbagi yakin hukum nasila nepoti lalar menda perdalan kinahun kulatan
Tangkelku sube nambah hatiku dele lanai buku kuri uka kuku diwari piada giku kereta perban asup sirang sangat ku ibas dia lagi mangko atindu malam sangat ku ibas dia lagi mangko atindu malam sangat ku ibas dia lagi mangko atindu malam sangat ku ibas dia lagi mangko atindu malam.